Au leo tonu mai sui o le Samoa campus le nei tae au ia tamita ia Charlotte ia ma rima le nei tae au ia wala tatu po kalami pero sina mai le tunu tai peo vai le mafutanga tina vo i lea mai sio matu motu salafa i le au le lei ma le shine le la bea le nei tae au ia good morning Charlotte ma rima nei tae au Saya hamun via soalo. Ik hou van ja, faftai fo yo ma o men nita yo. Ja, ole mai mo fa fonga mai fo yo Samoa nita yo pa nga o mone 685 ja, talofa. Good morning. Lua ko ni. Mangai ya lula bise o mai le body shop. Pe wa fi kauwi wa Wow, pe wa match, so you make it match. Yeah, so if we want later how I'm tango nga when on liva yes. Au te lole la fa tu le va no au te lole wa ma tona pisi o to. Ja, taimine ia fai lava singa pisi talo no maua ia I unga foi leo su engal vaenga le sasalasi. Tele lava vaenga ia o atu ia o foundation lava. Ia o le tatala lava le avanoa fa ilo atu fo ia o le lava I tatala le avanoa mo rest talanga ni fo I vai tuanga wa amata. Ia o le mo le tausanga whaawai tele lava fisilingia ia vaenga lea mo le tausanga whaawai o maka te taona au sia le tamaititi po o le vaenga le sasalasi e lua se lau maka le minimum male o le skole te taona au sia o le e te taona pasi o mai mata o pole ingilisi lea ma lesi maka maululunga o isi mata o poe tolu le English and best 3 e te taula o na maua le lua se lau maka I o nisi o vaenga mana o mia mo le rest talanga o nisi fo ifsili ngier tūlanga lea mana o mia le tasi passport photo o le pepa o le kopi o le pepa whanau o le vaenga fo leo le tusi fo lau mo nisi o wha maumaunga ia o nisi o vaenga ia o I unga lava suenga mana o mia lava ia transcripts my results ia e ilo ina I fo ia e lechi po mo se polo kalami ia o tūlanga umai ia mo nisi o le au whainga luenga mana o mia le CV my references Te roli si vaenga foi lele pe e tuli le tato tunu o fa faingo fie. Ia wai e ika ko foi lele nga lua kua ai ia pe o kau fa fainga ka. E faki e ngani si makua po leska mai ki foi lo va pe ai. E si le ya so se si au fa foi. Au te lo tasina vaenga lo numero tasia el tato Samoa campus le faingo fie. O Natalia o restala tamaiti. Asalo. Ia o le taimine o lo te tala pe tato online poro. Ia o lo o whaatanga lava na e su watu le ofisa. Ia a alu e le lava whatu mod form. Ia te su watu su e reima. Ia fsa soani fo I reima whatu muina o lo form. Ia o te whiwha popole I le English and best 3. Le mau mai lo lua se lau. E le au fia ai ia le ngangana Samoa. Ia ono le telo tato vasenga e whai o le tato university. Yeah, it's all conducted in English. So ele o au fia ia le tato vasenga na le ngana Samoa. Yeah, so it'll be your English and your next best 3. Yeah. Ela vea ko el best 3 ngar PE. Yeah. Alaku. E au nga kwele nga. Awai o duan PE ma le health HPE. Ai. Mana ia fa mani no ngal vaenga na. O la se sila ia le Samoa campus tau sananga I tō tele se wha naua a matano stala tu le foundation ia. Ia tō tele lava o le foundation ia tau sanga whaavai lava wau tele o nisi a pe o le tele lava na whaape le o iai se tau sanga whaavai ngau tai le tato universite. Ia fia e whaalo I loa le o iai le tau sanga whaavai ngau tai tele wha o nisi o vaenga le o ausia maka whaatulanga ina. Mo le tau sanga whaavai lava ia lo iai ia isi polo kalame preliminary programs ai mo whai o tūlanga lea sosoani atu ai nisi fo ia o le ausia maka I whaatulanga ina. Awal popole o lo iai polo kalame e mwhai in susu atu e whaata talanoa ia nisi o po kalame ia mawai se sosoani ia wau nau ta inga lava ina ia whaauau ia o ongal whanau o wane I muta le o langa o ino whanau. So tuli tawa tuarva inga foi le 5%, 50% o le school fee le nepa o. E au fia I mal foundation ia.
Ia ua na o le tatu undergraduate. Okay. Le tikeri mo lunga. Ia amata mai lava le 100 level e anga ia tu fase lau. Ia alo le taimua mua fo i lea nei vai tu wanga. O le ua fo ina mai ai ele maalo Samoa. Ia scholarship e ono mo le tatu foundation. Ia o le tele tau sanga ia e pe o lava ia tatu scholarship i bachelor's i degree SS. Ia au le nei tau sanga ma nei vai tu wanga. Ia leo tu mai lava no mo le tatu foundation. Ia e tolu lava la scholarship mo le foundation nei upolu. Tolu fo i mo savai. Mana ia. Wale fatoa mo ale. Ia pe o tu sanga leo fa poponisi ama no mai malo. Mana ia. Wai se vai na tau o le tatu restala lo i nei. Ia o nisi a o sosoani fo ia I mea tau scholarship a o le nisi o vaenga I fisilingi e tūlanga leo o nisi o sosoani. Ia o nisi fa upopo atu fo I le saunoanga Charlotte. O nisi o whaamama awenga I o whaamatu o mai le tatou malo Samoa o le Bachelor of Agriculture. E se fulu awa noi o tu uina mai mol pukalame lea. Ia nisi o lo fisilingi e tūlanga lea. Ia o lesi o le postgraduate I le agriculture fo I lava. Ia e whala manoi o tu mai mo le polkalame lea. O nisi o vaenga ia e fo I nisi o whaamama awenga fo ia alea onga le university. Up to 50% e tutongi ina ele a onga. Ia o lesi vaenga e tutongi ele tamaititi a onga. Ia mo whanau ia whauau ia latua onga na mai lato first year last year. O le aso wharaile nei aso tolu tasio Januari le whaangata ia le application mo le Kizuna Foundation. O le sosoani le Yazaki I whanau o onga le University of Pacifica I Sauti e se fulu lava scholarship ai mo le vaituanga mua ma le vaituanga lua. So it's a great opportunity. Please email us and we can send you a form and help you fill it in. E wai o le tausanga nte na le 5 lava ia scholarship na maua mai o le tausanga nei le osi itia I le se fulu. Ia masalo e otu fo le si vaitua le tausanga fo I osi itia fo. Lale umio vai aso le semester 1. Se fulu fala vai aso o vai tuanga e lua. Ia mo le vaenga le sala fai. O lo te tala le ava no na ini se o vala au mai tutu. La fatalo fa mai so alo foi le Ricky pule a onga a sau. Masalo le ia war tasile pine fa mau o le a fo i onga utali usapi. O ni sina o vaenga ia lenga fa uma lato o ngai ngata fia lava e o atu mato fa ala wi loa lai fo ia ini se o tato vaenga alumni o lo pule a onga mai nisi o a onga savai. E le fisili le sangfa mo le fa feta miti ua mai ale foundation le NUS ai apply mo se undergraduate ale USB le fua e ia ni scholarship. Ia it's tala lava no pa lava na ole e fo lava o no pokalami e tu mai pa lava le vaenga le ole agriculture le tu mai vaenga malo pa mo vaenga la ia e tu langa ia le pressure scheme I'm fine of so ani tu ia le university. All right. So le la utali fisili na ola ia le no me ka scholarship ai apply na ia e was so scholarship lava ia inga e foi partial payments e mawhai onu tongi pe a Apia le mawhai onu tongi le taimi e tasi te tala lava noa e tu umai le vaenga le ai tongi ai e te tau ona uma onu tongi ina lau pili a onga ai le I whai a tato su enga muli whai o le vaituanga. Okay. O a whare si whaunga le lata mai nei? O le aso tolu sfulu o me whai unga nei fo I tausanga. Pera whaunga ngā rau ke mai ka wako le la whau o I marelo I al ka ko kamare ngā komisinga o leo karuai. I ken kai. Ia, sa o Mana ia. So pine wha maui o le Samoa campus mo le sila fia le tātou o tunu. Mana ia, o ai se vaenga te tau ona I loa le tunu o a whea e a onga Charlotte wha mone. Ia, o le a matalia tato vai tu uanga nei I le asulua wha o Februari. O lo te le lava le taimi, please do come in sua tu lava whatata nopo ani polkalame o lo mwhaiono fui nā tu mo oi. I wai tofu la tangata malana miti, tofu fui tangata I o ma le pathway o le anga e tu wai te la polkalame esi o lo o maua
tato university ia na lo su atu lava tato tala noa ia mfaso po ani ava no lo feno foi na atu la university tu salava pe o Talanoaga tau pili ia su atu pe feno fa malama lava ile matu officer o te fia foi failo atu o le malanga atu ni se matu ofinga luenga i Savai yeah please do visit our center in Savai ia ile matu ofinga luenga so swani la le stala pe fa pe o le mfaiona e apply online yeah so su atu lava tato center la isa lolonga a wala le YKY tu atu o le market tu wai a building for atasi male mesk or public library o le pitola le lanu mea mata wai I afa mea mata afa moana fale yo mato la pito mea mata okay I see ya no inga nai mana ia foi mo tele sala fai tau ia tau le malanga mai tini e wa tele o mata por Samoa campus online yo tele lava o fai o malunga le muro keia tu langa ia wai ni sin silingi fo tu langa le pe fa feona fai o onga peingi vasenga fo ia face to face o le tu langa ngai mana ai monisi o vai ngai le fai o no o atu tono le onga o fai online o matu ia vai ngai ia nga fo ia no fo mele fale la fai ni se fe am so so ani ainga ma online mai ka a paula me le o nga free wifi so langa uma na wa tsongi ni se vai ngole pili ke access umbai vai nga so se pe ona fai lo atu se vai nga tsonu le campus e fai ona e fa nga ina mai o le library ia o le internet me uma fa pena okay malo fa time ole si tangata le te watu le comment mai fa malo mai tulanga ai ngai sunga defingu sunga dis ngali skala ngafi ala la fa mai te lele so so ni le campus il time le restala so well done girls in tulanga piona ia le stala le son nafi Malo foi sitinale o alinga la fa mai o ilanga ling fa mai si o elu ke la ko mai chale mo re ai le la ke mana tu ai pe sitinale ko be balu school ma ko staff anga le lu ai remember salute Mana ia malo pa tai ia te lo voto mo le staro Talanoaga le stofinei se va ngara wa se si va en mo le tato te no ne ya sola to ia me se ole te tala le no me se la lo tu le si university fa fa tal le stala ia saulo ia le fu le fa ngo fiel le stala ia ole na no ta inga lava ma fa la wilo ia e po fea lava ole fale a onga te anga ia ole me tau lia lava ia fa wau ia onga ia ai lava ni fesili po mana o miani si fa matalanga wala o mai lua tasi ono fitu tasi mo upolu ma lima tasi fitu ono mo Savai. Please join our USPI inga today. We are available at our campus both here in Upolu as well as Savai befa pe ia ni fa matalanga e mana o mia. Thank you very much. Ya malo am ia o lua inga kala ngafi lua pasenge. Nei mo se ku. Na si liva. Ya manuia nei asa Raymond salo til na fa fonga mai mo le tulu fa Talanoaga ma le Samoa campus ia le fua ia mo le tulanga pe na una ia ile fa na wa onga ile tulanga le restala ele ngata ile foundation ia ai fo isi ava noa mai si mata upu ia mo ila to ia ola fa inga ruenga me fai foi to ia to wina ile so i fua la to ia to mo le Talanoaga ma le vaenga nei ia ile stofi asa nei